Which one? Yeah, it's that over there. This, Niagara Falls. Alright. Yeah. Unsa siya? Ang sigingon? It opens in 365 days in a year. The Niagara... What? The... Niagara Falls. Oh, yeah? Yeah. Oh, okay. That's cool. That's interesting. Can I go to Speedway, please? Hey guys, you're watching on my channel Just Vlog Once. Please don't forget to subscribe and click the notification bell button for more updates. Stay safe and enjoy watching. My channel Just Vlog Once. Naanas mi sa Niagara Falls in this year 2020. I think this is our third visit here. So during the summer, so I just have to take a look with you guys, the view and the situation here. Okay, come on. So this is where we park, guys, ang parking lot. So show you the go-kart. This is good too. It's like go-kart dire, ang Ferris wheel. Ang gastong sakyan ni Jessica. O ang volcano, wapa mo buto. Kaniha, nagsige na siya buto every after 15 minutes. Karon wala. Oh, nara guys. Nara guys. Wala ko guys. Oh, nara guys. Right timing kayo to guys. So, nakita ninyo. Init na siya. Paduol mo nga to. Inig-action ng buto na niya. So, our second trip. Food trip. Going to go-kart. Oh, yeah? No, it's food trip. A second destination. We're gonna go to the go-kart. Go-kart, guys. Yung Jessica. What's his name, Jessica? Trumpet. Hi, A Trumpet. dinosaur, guys. His name is Trumpet. He Oh, yeah? has no teeth. He looks like a grandma Oh, yeah. without no teeth. What? You're so mean, guys. Ansa? That dinosaur looks like a grandma without that teeth. Oh, yeah? Sa golf park, guys. With the dinosaur. Kita niyo guys, every after 5 minutes siya mubuto ang bulkan. Hi, dinosaur! Muna siya gitawag nga Vulcan's Karagala. Mga dinosaur. Pagbutos bulkan ang gawa sa mga dinosaur. Hi, T-Rex! T-Rex. Ingon si Kitorman, T-Rex daw sa ni Pacquiao, nakatilaw nun siya. T-Rex arm, mo rin gitawag T-Rex arm kay mubo ba, mubo o kuan bukton. Ikuos bukton kuya pa nun. Dinosaur! Right guys? A cool go-kart place called a Speedy Niagara. Wow, that's cool. So pila ta diya guys, ug mosakay taron. Ingog ang dinosaur guys. Orag natukan. Kaog mais. Oh, tuwara guys, libuto ng Vulcan's Kanlaon. Ang Ferris wheel, gitawag nila sky wheel. Skyway to heaven. Papa, it opens in 365 days in a year. Which one? Yeah, it's that over there. This, Niagara Falls. Alright. Yeah. Unsa siya? Ang sigingon? It opens in 365 days in a year. The Niagara... What? The... Niagara Falls. Oh, yeah? Yeah. Oh, okay. That's cool. That's interesting. Can I go to Speedway, please? So here we are again guys on the
stores. Yeah. Fun stores. A nightlife here in Niagara. Casinos, mga movies, mga games. This is it guys, like a little Vegas. Gamayng Las Vegas din eh. Wendy's. Kung saan to pa periyahan day. Periyahan nila. So the best time nga marika diri makita gyud nimong lights. So ini kagabi na gyud during night time. Ang uban close, ang uban open. So tungod na siya sa public. May restriction ang uban nga sara sila photo para sa mag-close. Bili kag ice cream, pabugnaw diha kay init na panahon na diri. Halin gyud siya, pilahan gyud. Pizza, mga giveaways sa ibang mga stores diri. Okay ni, mao na ni. This is it, the Ferris wheel that Jessica wants to ride. Oh, mga kids guys. Kaiti na sa to. Diri tanan. King Kong oh, King Kong. Wara-wara na. Kat-kat pas building. So okay guys, see you in a bit. Hey guys, here's Jessica, my buddy. Say hi Jessica. Welcome back today. No. Give me one. Alright? Okay, come on. Is this your first time, Jessica? You've been here before? You like to walk around, Jessica? Alright, okay. Let's have some fun for today. Yeah, gonna take a ride those go-kart you want, right? Yeah, no problem. Before we heading home, let's ride the go-karts. Okay, so ayan na to. Gusto mo ka go-kart, di ba? Okay. Oh, let's take a look with the pool. Oh no, I mean with the waterfalls. All right. There we go. Let's go here. Wow, this is the American Falls, guy. The American Falls. So nakakita mo atong ferry sa ubos. There are a bunch of people. Kana sila, mupaduong na sila, mupaduol na sila ngadto sa Niagara Falls. Dadto na sila dito. Dadto na sila dito kana muna Niagara Falls. Adventure na sila dito. Kanang pink na inyo nakita silang isulog mo ng raincoat nila. Kaya siyempre, as you go closer to the falls, ang iyang bagsak sa tubig mo pisik nimo sigurado gyud nga basa gyud ka nga makaligo gyud ka. See the view. So not to be confused, this is the American Falls and that's the Niagara Falls. Zip line, guys.
Jessica? Telescope is used for you want to telescope some birdie, alright? So this is the best view of the American Falls. Suking buhagay is tubig guys. So the best diri nga manhika is summertime. Okay. Siyempre, dili bugnaw. Kung panahon sa winter falls, magkuray-kuray gyud ka. So, natagam na ko nga niya rin direct bugnaw kayo during winter. So, summer, you're gonna really enjoy the time and your exploration. Right? So, by the way guys, that's the state now and this is the border. Yeah, the bridge, when you go there, that's the immigration. And that's the buffalo. Already? And those are the casinos. Yeah. The zip line. Alright. Come on. Let's have a walk. And so guys, we're heading now right to the end of the falls. Mama, say hi. Jessica, say hi. Hi. And you say hi. So by the way, for your info, that's the American Falls and that's the Niagara Falls. Oh, si Ate Ana. Say hi to Ate Ana. Woo! And say to Ate Nina. Ate Nina is so... Never mind guys. Gutom. Alright? Already? Oh, si Super Mom, palit og unsa? No, nga wala na tubig, so lawan lang mo na ni. Oh, gusto mo pa mo adto dito? Let's go. This is the view, guys, the park. Right beside on the narrow lake. So kiniliyod siya, guys. Nganong tagak ang tubig diri. Ang level sa Yuta kadung diri Niagara sa Buffalo taas ang level niya. Kanang bagsak ang Yuta diri gikan dito sa state sa US padung siya sa Lake Ontario. Oh, by the way guys, dili na ang CN Tower ha. Kasi ito mo na CN Tower. So just like a symbol of CN Tower lang. Let's say Niagara version. Oh, once again guys, si Ate Ana naga yellow, si Ate Nina naga black nga polka dot. No, it's not polka dot, polka flower. Si Mrs. mo na niron ganyan problema, giuhaw sila. Nangita nagtubig. Pila? How much? 375. 375 guys. Mo na imagine ninyo og unsa ka mahal ang tubig diri na pita? Mahal. Kanang 375. Duha na ka dosinang water sa grocery. Right, go ahead. Right to the end. It's a great adventure. Karong hapon na. Kita mo ng boat nga kung giingon ninyo ganiha, mo na sila diha mo paduol ug magpabasa sa tubig. I don't know how much it costs for that ride, and I think it will take you about 15 or 20 minutes going to the port. Tuwara ang port guys, boat at mo mag-start dito o padong direct.
This is the landing area of the zip line, and that was the starting point where you're gonna take off, and then right here naaragit mo to ang landing area, landing point here. Alright, nakita na mo? This is how beautiful is Niagara Falls is. This is what kind of fun we can expect during summertime. Instead, walking down to the lakeshore, ari lang may diri maglakaw-lakaw. So palahi sad ba? Iingon nila. Pag may time, magpalahi ta. See? Remember, US na diha, Buffalo. The only thing nga muka adto ka dito, ug kaya na nimong langoyon diha. Libre ka di na ka mawag itong immigration. Langoyon na mo diha. O sige, labang ka dito. O sige. Hindi mo ngingon nga nakadto na kag US. Just see you in a bit, guys. When we get in right near to the falls. Already? Gusto man sila mo paduol sa falls. Daghang kayong tao. Daghang kayong visitors. Kaya nga naman, ang uban one night chance sa makakross sa border kay restricted pa ang border karon sa pagsud sa US o sa pag-enter diri sa Canada na gikan sa US tungod sa COVID-19. Kaniging COVID-19 na ay makaayog na sa makadaot. Makaayog makadaot sa negosyo. So probably kining tanang mga tao diri mga taga Canada ni. That's the ferry from Canada, o kana siya ferry from the States. Alright, let's go down there right to the end. In front of the falls. Ako ipakita niyo. So naa na gyud ta sa duol sa falls, guys. So nakita na gyud nato ang salibo diri kay basa ka istanan. Niabot gyud ang salibo nga rin sa falls. So once again, guys, you're watching Just Vlog 1. This is my special episode for you on this summer 2020. I mean, refreshing. Yeah. Isag na ay COVID pero di mo mapugnan ang katao nga nag-enjoy good sa summer. So, ang salibo dire. Kusog kayo. Oh, warag pisik sa uwan. Pisik sa uwan na kabuhabo na gini. Kabuhabo siya, guys. See? Nindot yung tanawon, guys. So, nakita ninyo yung rainbow. Wow! It's like a miracle, guys. You believe in miracles? Ang rainbow siguro sa scientific explanation tungkol na sa I don't know, sa scientific explanation na siguro sa rays sa sun. Ano ni create siya og rainbow diha. So nindot jud kayo, guys, ug nakakasago. So worth it kayo masakay mo ng ferry, mapaduol mo na nila. Ma-feel nimo nga napalibutan ka sa a thick cloud, a very white is tanan niya. Siguro zero visibility ug nanag jud siguro mo sa duol. An-awang nature, guys, super cool and super nice. That's the nature, one of the wonders of the world. Oh, remember? Diyan na kita. There we go, guys. Ooh. Wow, it's cool, ate. Very cool. Wow. So worth it, guys. So next time, I'll make a next vlog nga musakay namin atong ferry diha. Nagsara mi gyud mo are, so sulito na lang yun nato. So, alright, ate, banana. Worth it? Oh, here we go, guys. Right on the edge. Wow! Wow! Guys. Swerte yun yung Dota, guys. Wow! Wow! Woo! Kita. Pagkanindot.
maagin mi diri. Pagtagak sa tubig. Kanindot yun. Kanindot sa nature. Hindi mapalit ang kwarta guys. Kanindot. Kini, nangutana si Super Mama, diin gikan ang tubig. Gikan ni siya sa Lake Erie. Sa ako pang gingon, taas ang yuta sa Lake Erie, ang iyang level. So, muhagsa siya diri. Tagak siya, padung ato sa Lake Ontario. Kay taas ang level diri sa yuta. So, ang Lake Ontario, padung dito sa GTA, ubos ang level sa iyang yuta. So, mao na siyang nagkaroon ng falls diri nga Katita. See? Wow, perti yung ninduta guys. Katong salida ni Tom Cruise ba to guys? Katong salida na Mission Impossible. Dito gi-shooting, oh. Maugid siya. So, nabasa daw sila guys. Nakita. Nag-uwan daw. Ang salibo na sa tubig niya. Kusog guys tanan. So, ang imong kauhaw dito, ang imong gilakaw ganyan. Perti yung hinita. Pag-abot nimo dili. Nabayran ka, wala na kang inom ko sa galong tubig. Wow, tinaw is na abot kung na nakalaumaw, di man kayo siya laom kay makita man mo ang mga bato. Dia si Jessica guys, madlog gid siya, basin maano niya ako dito. You want me to jump, Jessica? No, I'm just holding it tightly, Jessica. Ningon si Super Mom, si Mrs. nga wala ka nung nidagan ang riling. Okay, wala ka sakay ka barko ba? Nagagunit ka riling sa barko, nga mo ng dagat, gusto kayo dagan ang ikuan. Makita ni mo nga ang dagat, galihok. Jessica, wait. No, dili lagi, dara ko diri. Yes pa? Ako na like go close. Wow. Sige, nakalimot ko nga nag-change day ko karon nakita niyo na ko unsa ka nindot ug unsa ka. Wow. Cool kay guys, so cool. Remember guys, how many years became a top one spot, one of the wonders of the world, the Niagara Falls. That's so cool. Gino ni mo. Sige, tagak siyang tubig ang yuta na bakay deformity ano yung how paghapon yung original na hugis. I think so how paghapon. Alright guys, so see you in a bit. Gonna take a look around for some sightseeing. So here we are guys. We're looking for a shady area. Nahuman namin nga to sa falls. So, diyan namin dire nagpalandong. Ningita na miglandong kay. Pertingi daw. Inita ko ta. Initan, gigangan sila. Jessica, say hi. Hey Jessica, what's wrong with you? So guys, mo na siya a Wigo station. Kung mag-bus ka, ini siya, naagid siya right beside the falls kung asa ni tagak ang tubig. So see, Niagara Parks. Yung trip ninyo falls, mo ni siya ang the best nga location sa parking spot diri. Kami to amin nakaparking sa Pikas ug ang among intention pag-ari katong mga movies dito, rides, itong asa mi ka parking karon mo to ang the best spot. Pero ug ang falls inyong intention pag-ari diri morning the best spot. Okay? This is right beside the Marriott Hotel, Embassy Suite. Alright guys, Falls Incline Railway. Kung gusto mong shortcut na lang, sakay mo ani, at least magbayad juga. Kung di ka gusto magbayad, mulakaw ka nga to padung libot dito, layo pa kay tanan. Kung gusto ka mo shortcut dire, nana dito ang parking spot. So
Falls Incline Railway. So may kwartay kabayad, so maglakaw na lang may padung dito. Among liputon dito asa may nakapark. So set up na kayo, planado na kayo. Kay tourist spot man, so it's all about business. And this is my special episode for this 2020 summer special edition right here in Niagara Falls. Mga 3 kilometers nga lakaw siguro guys until maabot mi dito sa amuang parking spot right on the top. See? Layo-layo mo. Sakay ka itong ingon nga real transit, at least takilid yun ka sa imong bulsa. Pero kani siya guys, libre ni. Oo. Pero lakaw sa ka. Libre sa lakaw, kay bayron nun. See guys? So just a short wrap up guys. Niagara Falls, American Falls, boundary ni sa US ug sa Canada, border I mean, so US immigration na diha, unang bridge mo ni siya ang sa Buffalo area US immigration. So anha kadi ang bulabang ganito pa doon sa US for family time, quality time. Is that what you're looking for? I think this is the best place to come. Quality time, family time. Jessica, say hi. Are you having fun, Jessica? Nice park guys. So pwede mo mag-picnic diha. Wa siya bayad, libre siya, free. Niya atubang mo diri sa falls. Magtanaw mo sa falls. So relaxing, cool gasan. Wow, that's cool. Queen Victoria Park guys. Every weekends, ang mga tao din uban maghuwat na sila ini kagabi na ako na fireworks. Papa ko ka-witness ana, pero ang reflection sa falls like colorful lights manang indot yun siya kayo tanawon ni kagabi ya. That's how it looks like here down in Queen Victoria Park. We call the Niagara Park's Queen Victoria Place. So namin sa Queen Victoria Place. So we're heading down to our parking spot. We go Queen Victoria Park South, green line only. Oops, di na sin tower ha. So tanawa guys, sa kadaghan ng mga tourist diri, so ang social distancing dili uso karong panahon na diri, dili uso karong adlaw ug dili uso karong orasa. So nami COVID diri, pero dili uso ang COVID diri. Sa kadaghan na ang tao, so it's up to you ug mag mask ka, way problema mosulog kag mask ug dili way mosita nimo. Wa sila pakialam diri sa COVID. Yun ani ka daghan ang mga tao. Pag pandemic karon diri, nagka-increase ang kaso sa COVID, so they don't care kay sulubay mask ang uban mag-mask. So, ang gobyerno wala kay mo implement og strict ordinance. So guys, tanawan ninyo ang mga tourists nila napita, pero tigyan dagana. So look at the people, they're crazy about the falls. Let's see yung baga dito. So wa mo matter ang COVID guys, they don't care about the COVID.
ambot og uso ba dire. Walay face mask, nara nimo, libre nimo. Magsulo ba ka og di. Freedom to use face mask. So I don't think so. Bisan pod wa man mag face mask. So see ang tourist dire sa Niagara Falls. Wow. Lots of people. So see you on my next vlog. So keep update and please subscribe to my channel, Just Vlog 1. See ya. Bye.